No nažalost, ulam insanja kola više osuneti taro pejgamberi alaihi selam na praktikuinena. Koga bi praktikuinen butja verčanja mare nikahja bioven. O brakja pobuter bi trainen. Po baro bereketi biovel. No nažalost, sjam umeti kova nalo kjaraja o ženiba nego naproti pareste keraja. Hem bašija kava pučleko Allahi kao ova. Amen sijam sebe piso amaro terno džalehem zina kerela. Taro nemogućnost so te ženi nenpe jer o pure od ova bud pare kerde. Namangate dolama ki tema taro mehri to je taro romano babahako. To je tanek pari dukavdi tema bašja Marije Roma. Emiro cili namangava nika ste dukavav. Ama kova kerena kaj sien muslimanja. Ako mangena tumare peygambere. Ako ste dinena alesoro suneti. Pa diken ov sar pire čaja ispratingja. Eme pučava kana. Da li zanimiri hem tiri čaj povredno tari peygambere siri čaj. Možda miri čaj namazi na kaldini. Možda ti čaj šamija na piravi. Avaj peygambere siri čaj. Savi čaj odoja. Ke da vili uzo peygamberi. Peygamberi alaihi selam va kergjala ke nešto kokan. Sola rovla kergjala pušmingjate rovel. Pa va kergjala ke palem nešto pa pušmingjate asal. Sav sine odova. Dingjala haberi kaj uskoro je dunja kana kel. Hemoj rungjatari duk. Aba bahta kergjala ke pija kaj ko dženeti laja kara kel. Saro peygamberi la korom ispratingja. Sar. Pa iklona mare jande abdive. Numo peygamberi da bikia pire çaya. Sar bi bikia. Šel develela. Ma bre, baro jandovsiyan. Ha bingjano slučke ahi muslim. O papo, e pejgamberesko dingja šel deve. Baš o koja slučka ke da valangja je dade taro peygamberi sar kurbanite činel, neli? Pa ki zamena sar šel deve čingja. Au peygamberi pe čajane ispratingja gjahar. So mali pare love zlato lela. Janena im korkori sar ispratingjala. Koga alo Alija radijallahu ta'ala an. Te mangelna. Ucelle o peygamberi, o Ali. Soi situ taro mali, soi situ taro barvali pe. Wallahi ya Resulallah naima ništo. Naile ništo alo te mangel. To amen. Jinita čareti džepa mahajde manji. Sao muslimani ahi sijan. Kaj to suneti, kaj to mangi pa premalo peygamberi. Kaj? O Alija na sinele. Ništa ni džepa, vela ko peygamberi. Zarem sjam pošu kartaro peygamberi. Wallahi na. Peygamberi pučelle, o Ali, soi situ. Wallahi na ima ništo. Pazine na kanov peygamberi alaihi selam. Ma kaj tu ke okova oklop so dingjum tu hedija. Ja nena su se oklopi. Od ova eksastrija gjar su obrani, nena pesinetaro lufte. Ma kaj tano? O peygamberi delle godika i sine nešto taro mali. Ama sao mali be prava. Pleko. Pleko, sastri. Kova ništa možda navredini. Ma Alija eki kere. E pa džale od ova kovalo mehri tiro. Ya Rabbi Allah. Hem onda sao bereketi sineko akva brako. Maškaro Alija radijallahu ta'ala an. Hem Fatima Allahi to zadonu holinci. Odolese e Aisha radijallahu ta'ala an hava keri. So si potikno mehri. Po baro bereketi ko brako. Po baro bereketi ko nikahi. Adi kenav dive? So si po baro mehri. Stvar doana eni mehri, doajtano baba hako direktno. O hako taro babo dajo na džanav kako. So si po baro baba hako, potikno bereketi ko brako. Do iterne ženi gebe,
Balosho ma secular dile. Hemonda puchave ya Rabbi soya kawa amenza. Ya Rabbi akawaitano amenza arsu durilam taro Qur'ani hem sunneti. Kaitano kula zorale muslimanya so pire chaya ka denla manushe se so janel taro Qur'ani ve se chaya tisikan. Kaitane. Kai. Nane mule sinem nakle. Allahu alim dal vişya sabke kaven. Kaitane sabke. हमारे छाया नए हरी तारू इस्लामी जाने ना हमारे छाया नए हरी कल दीने ना हमारे छाया नए हरी कोशामी फांले सोसे ना जनाते मांगा ओवरेद दोस्तारो मेहरी कैसी उल्ला बुरिया ते पेनेन मंगावा जम उतरे को मेरे छाया ओ दिन इस्लामी का सिकावी मंगावा जम उतरे को मे छाया ओ कुरानी का सिकावी काइताने बेसाब के अस्प्रेम नासियाम तारो मुहाबेतिया किदबेशा आयदे बुरुम किरामन गिलाफ दुई सहाती दर्सी का वाकिर आखी मावा किरमांगे दर्सी तीरो दर्सी तारो इस प्रतिभाए छाया सामत हो गया ओसास तो अल्लाह ते दो तो स्वाको ये खाए नहीं से तेने भी रुमिना atmosfera उन्हें अल्लाह ते दो स्वाको ये खाएरी बशक्वातर नोनी क्या है अल्लाह ते मुकल पर रहमती बरकती मांगी पासलोगा रजिया هم تدلن خير لمو اولادي تركوا امتي كديك الخير